Mukomere amashyi menshi hama tubyagurutse twese ishengero duce dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye iri shengero ribyagiye hano. Mwami Yesu Kristo yifuza kukumva, riranyotewe kukurya ko Mwami Yesu Kristo nguyu umushumba watumanye ijambo ryawe arahagurutse mu izina ryawe. Mwami ubane n'akanwa kiwe Mana, ivyongirira ikimazi aba bantu bicaye imbere yawe Mana, ubicishe muri we kuko ari igikoresho cawe. Hama twese twirata ubuntu n'urukundo n'imbabazi tugiriwe kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mazina ayumvise ni apotre Mayaga Isidore, benshi baraza ku izina rya Roboti. Ndi umugabo akuze, ndubatse, mfise abana 7. Nubwo rero mubona ntambaye impeta, ntabwo ijisho ry'inkumbiri nyihenda ko ni kubera nyene intoki zaravyibushirande akaba ariko barakora iyindi. Ariko bamwe ati isengesho ryanje ririshuwe, oya nasabye ubutumwa bwiza gusa. Haleluya. Rero ndashimiye Imana kuba ndi hano, nongeye gushima kandi ubutumire budasanzwe kuko mu buzima bwanjye nta wundi mwanya mwiza unaryohera ubaho uretse guhagarara imbere y'ishengero mvuga iby'agakiza. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu antumiye muri ibi rero asumba uwuntumiriye ibitabazi n'imitima, nabyo biraryoshe ariko ijambo ry'Imana rya mbere. Yesu ashimwe. Mva mu ishengero rya Vision de Jésus Christ rikorera mu Ngagara muri quartier y'Icumi, kandi bamwe ngo baramutse. Icongeye ko umugore wanje mwiza n'abana bamwe bati natwebwe ntubyibagire utangire bwa kera. Amen. Haleluya. Rero muri uyu mwanya nibaza ko ari mugufi, mwebwe Imana abana natwe kuko biragoye kubwira ubutumwa bwiza abantu bari ngaha mugabo batashe. Biragoye kubiba mu mitima yamaze kugeza amaso mu masorori, izindi ngorane. Imana ishimwe cyane. Ariko aka kanya gato mureke ijambo ry'Imana rivugwe, hanyuma ibisigaye ntacyo twaje kubandanya. Sinsoma henshi, ndagomba dusome mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice ni cya 22, dusome ku murongo w'7. Haravuga ngo mu mubabaro wanje nagaje Uhoraho, mbere natakambiye Imana yanje. Ku murongo wa 17 haravuga ngo atuma ukuboko ari hejuru aramfata, agura mu mazi menshi, ankiza umwasi wanje akomeye n'abanyaga uko bandusha inkomezi. 19 bari bantaze imbere ku munsi w'amagorwa yanje, ariko Uhoraho niwe yambereye icishimikizo. Tuvuge ngo amen. Zaburi 22 dusome ku murongo wa 16 wa 15 havuga ngo intege zanje zumye nk'urujo, ururimi rwanje rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshize mu mukungugu w'urupfu. Kuko imbwa zinkikije n'umugwi w'inkozi z'ibibi wankikuje, bantuye n'ibiganza n'ibirenge.
nshobora guharura amagufa yanjye yose bandaba bangaruye amaso. Ku murongo wa 20 haravuga ngo kiza ubugingo bwanje inkota icyo mfitiye igishika ubikize ububasha bw'imbwa tuvuge ngo amen. N'aya majambo ngomba ko tuvuga kuri uno munsi wa kino gikorane. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana nagomba nabatangarize ko isi turimo ni isi irusha. Iyi si turimo irimo abantu imitima yabo yuzuye impundu, imitima yabo yuzuye umubabaro, imitima yabo yuzuye agahinda. Abantu benshi mu isi bararabararira kubera bitse umutima wabo kubatabara. Imana tabarire cyane. Haleluya. Nicyo gituma igitigiri cy'abari muri iyo benshi bahisemo kwiyahuza inzoga n'ibiyayuramutwe, abandi baja kwimanika, abandi babuze icyo bafata n'icyo bareka. Uzusome amastatisitike igaragenda ibitigiri by'abasazi n'abadeprima mu isi bigenda biduga ku munsi ku munsi. Amen. Imana tabarire cyane. Rero amajambo y'Imana dusomye atweretse Dawidi mwene Isayi ingene yari mu kaga agoswe n'abansi imbere n'inyuma atagira isagaririzo. Inshuti zamutaye atamugenza bivise, isi yamwase, abo yibwira bose ko bomuba hafi bamuzinutswe ndetse bamutaye. Imana tabarire cyane. Haleluya. Yisanze atamumwe wo mutabara ari hafi yiwe, ndetse no mu masengesho yiwe hageze ahantu yumva ko n'Imana itakimwitayeho, itari kirumva gusenga kwiwe, yari yihebuye. Imana tabarire cyane. Haleluya. Waraziviwe. Niho yashirijwe hejuru mu gusenga asa n'uwagiriza Imana ko yamuhevye. Amen. Eko yavuze ngo Mana yanje, Mana yanje, ni igiki gikumpebesheje. Amen. Haleluya. Ariko ngo ko mbona wanse kuntabara, ko mbona ibyo mubwira utabyumva, yereka Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ati wamana nakabura ijoro n'umurango ukanyihoza, uho dupfuye iki? Imana tabarire cyane. Waraziviwe. Ngo muri icyo gihe ngo Imana irahora. Uzi ko hari Imana uyihamagara kumva ikihorera. Karita kwanga, karita hano gutabara, mugabo ugashingiriza ukayihamagara cwe ntivuge. Noneho Dawidi ngo yihamagara bigatema biranga, ngo mugabo yibuka ivyo Imana ikunda aca yikatishiriza muri vyo. Bamuhindura isengesho rya mbere muri ryasi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tuba twiyamuhindura isengesho. Aratabaza mugabo wagera hano ngo amenya ivyo Imana ikunda, acahindura strategy zo gusenga, ayikatishiriza muri vyo, ayikatishiriza mu mashini. Imana yumvise aho bayishira, ntiyigirisha. Aya. Ntiyigirisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arayibwira ngo Mana, ariko n'ubwo utantabara, ureke ndakubwira icyo nakuze wewe urebe. Haleluya. Waraziviwe. Ati kandi ikindi namenye intebe yawe yo mu ijuru ikikujwe n'amashini. Imana yavivura ati safa. Nivyo Imana ishimwe cyane. Ati basobakuruza bacu bahora bakuvuga neza, bakavuga ingene misi yose bagoye bagutakambira ugaca ubatabara. Ati barabanguka. Imana iravuga ati nivyo barabiroza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo barakwizigira ntibamaramara. Imana imaze kwemera icyo kiyango rero, Dawidi aca yifatiramo rero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ati none kwabo bandi wabigira jewe ni umusiba sinzi umuntu. Ni umusiba sinzi umuntu, ikivume mu bantu nkengerwa na bose nibyo. Reka uciye abantu ibinoko. Imana ishimwe cyane. Bazugagiriza imitwe, abagora bose barankwegera mu ijuru.
kandi ikintu cyose utokwibagira. Imana ishimwe cyane. Abantu bega bose bantu kubera babwiye ukuri Imana yanjye kandi ikiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ko kubera ngo yishinze uhoraho ngo nawe namukiza ati ntiwumve. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ko wumva Imana imunezererwa nimutabare turana. Uzi umuntu agukora n'Imana. Umuntu agusuzugurana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ngubona bagenda bambaza Imana n'ibintu byaramucanze. Ngubona bagenda bambaza Imana birihe ko tutayibona. Ibyo nabyo barakubwira ngo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tutse abantu arakututse abantu none umuntu ahusubira kuvuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mumejwi urusira babo mwana wanjye humura igihe cyawe kirageze cyo gutabara. Amen. Amen. Waraziviwe. Waraziviwe. Ariko ngo bana naho mwihoza ni wowe mure mu Imana. Kandi twumvise bakurikiranye muri Boroke wa mbere ko yaheze ubundi agashyiraho ubuzima. Si Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Waraziviwe. Niko nagomba kuvunagura. Imana ishimwe cyane. Waraziviwe. Aragomba Dawidi arayibutsa ibintu byose Imana yamukoreye. Ibituma abantu benshi nibaza ko basenga bagasenga nabi. Abantu benshi basenga bavuga ibigezweho gusa. Ikibazo bafise uyu munsi nicyo babwira Imana. Bakibagira Imana mwirya ibitabazi Imana. Inyama zokeje cyangwa ibisi. Imana y'amashimwe gusa. Imana ishimwe cyane. Ukibagira gushima ibyakoze mu minsi iheze mugabo adunerezwa n'ikibazo n'umuzi ugacugarwa ati kora. Ntiwigeze uvuga ngo Mana warakoze. Akajambo mbese karagoye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo ndapfuye ntumbe kure ngo kuko amaboko ari hafi yanjye kandi nta mutabazi mbona. Imfizi nyinshi zirandikuje abanyasamiye n'intambwe baroboye igikoresho kiduzo mu magufa yanjye numiwe nabuze n'icyo mvuga ngo kuko ururimi rwanjye rwafatanye n'uruhekenyero. Hari igihe mbere imbere y'Imana ukabura ijambo uvuga ugasanga yaba ari gusenga wayasenzeje. Nuko ukabona yigira bike ugasanga wumiwe ufukana imbere yayo gusa ugaturungura amaso akaguta umutima ni windwarize wivugire. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abana ngo ntumbe kure tewe kuntabare kiza ubugingo bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ngo hambere igihe ngo Imana yumva gusenga kwiwe iramanuka iramutabara. Nicyo gihe Dawidi yahindurirwa imvugo. Imana ishimwe cyane. Yahindurirwa ibihe aho gusenga bayatabaza asenga ashinga intahe avuga ngo Imana yagize neza. Imana ishimwe cyane. Iyo yavuze y'amajambo ngo umubabaro wanjye n'amajwi uhoraho ngo mbere natakambye Imana yanjye ngo yumva ijwi ryanjye riri mu ngoro yayo ibyo natakambye bishika mu matwi. Imana ishimwe cyane. Ngo icyo gihe ngo atuma ukuboko ari hejuru aramfata andoba mu mazi menshi akiza amaso wanjye akomeye n'abanyama kuko barandusha inkomezi. Barasifiwe. Hari imitego myinshi Imana imaze gusifisha kandi bari gupangira bose bari bakuze batari babonye bati icyo twakoze aha ni hasi
bw'Imana. Amen. Imana ishimwe. Imana ibyuka imbere gutegura imitego abantu baduteze. Nicyo gituma yavuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe ndagutabara. Amen. Imana ishimwe. Ariko navuga ngo isi irarushe, isi irababaye. Iyi si mubona tugenda ko iriko irava imyuna. Imerewe mu bubaki. Imana irabarere cyane. Haleluya. Bantu b'Imana bantu bavuga ibintu byo mu ngo mwigana babwire n'Imana kaga kateye muri ino nama. Ahantu Satani yashyize ibirindiro bikomeye, yashyize ibigwanisho bihambaye byo gusambura ni mu hari agahuzo karafuba mu minsi iheze nakiriye umuntu w'umugabo w'umupapa akuze kuko muragira kanseri yigize abantu bubatse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana umugabo akuze w'umutari ngo ashike mu mubiri wanjye atakintu aravuga. Umugabo wamenyanye ikibombe gitwitse araturikararira ndavuga nti mvuye n'akaga kuva nawe. Mugabo wari umubabaro nyene w'umurarano. Imana itobarire cyane. Umubabaro ahitiranije muri we ibirarane by'ibyago yaboneye mu rugo. Imana itobarire cyane. Kandi rero iyo abagore benshi bari kubarira birumvikane ngo mugabo akamenya bakubiswe ntibavuga. Avuga na mutwere ntibikunda. Mugabo ambwira amagorwa ya Bobo. Uretse gatubwire jewe nitwa ngo ndimwigisha genda mu buhumurize twisaza tuko turira twese. Yabimariye nanjye numva biranenze, nanjye numva nababaye ndapfuye ndani. Navuga nti kubona isi irimo abantu bagendagenda bameze gutya, ubutabazi bwarose. Hari abantu amafaranga byaragiye ko atabara bayafise. Abantu y'amashonje bazi yuko bishyuwe abahawe umugisha nibe n'amafaranga gusa guhawe bananira bayafise, bakaboroga bayafise. Umugore w'abagore muri etaje y'ahantu ku musozi heza ishashemo amakaro n'amamarubure aryama mu gitanda cyangwa n'inzovu n'amashuka bacomeka muri purize sibyo. Mugabo gahima yanzu nziza akayikoropesha mu musozi akatungura akajya mu bitaro by'abasazi ayafite amadiplome manini barayangana bagatungura bakiruka kubera ibibazo by'amasero. Ngomba kubabwira ngo iyi si iragosa abantu ku buryo ubuhungiro busa n'uko bwabuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana riba rigomba kuzababwira ngo niba hose byabuze. Hari abantu barwaye ibikomere by'ibigerekerano bya kera, amaetaje y'ibikomere mu mitima. Igikomere cya kera kikajyamo akazi kindi kikagererwa hejuru ikindi hejuru ugasanga uze grâce ciel y'ibikomere. Wabona mu gitondo abyutse akisiga karafu akicapa ko twamugina akagererwa ko abandi bana bo basa neza barahiriwe. Iyo ubona mu ijoro ari ijoro rinyegeje byinshi. Imana irabarire cyane. Haleluya. Inshuti zikakwanga zikamuhama zikamuta zikagutoteza umuntu akawusananiriza. Amen. Amen. Amen.
agasuzuguro cyangwa unaniwe n'amadeni. Mwari muzi ko hari abantu bari kubaromoka bagata bagahura kubera amadeni. Atakindi ahunze amadeni. Umugabo agata umuryango agatuma umugore n'abana basezere bagasanga aragiye. Kandi hari n'abamugana amahera make. Ugasanga se wabo afise amamiliyari. Gaho ntamure. Nigeze kumenya umuntu yagiye abana bamufunzanye. Yari afise mwene wabo w'umusirikare mukuru umugabo yari n'umudandazi. Azinduka kwa mwene wabo mu gitondo. Agiye kuvuga ngo bakuru nyine mbabe yigeze abana baza gatatu batatu. Asanga mwene wabo ibinoti. Inoti rero iyo ubona inoti ukenye umenga nayo bikira kuraba. Asanga inoti zirapangapanze ku meza muri sale. Nta cumi bitafari. Nta cumi bitanu atondeka gushika ku ingongo. Bavuge gutya batuza ati Imana ishimwe, ati abantu babipfuye mwene wacu aramba. Ati karibu, ati niki, ati nyene n'ukuri. Ati nyene abana kw'ishure baza imisi batagenda kubera hari ikibazo cy'inzara. Nari nje ndahano ingene bogenza ubwire biragoye. Ati size babaye no mu nda n'ingora. Bariko gukora mu nda ngo ibirirwa amazi bakararira zaho. Ari uwo mugabo icyamutangaje kibabaza abantu b'Imana aramubwira ngo ya ngo sempre madomage. Ati kuko amfete muri no misi natwe ntakigenda kwezi ibinoti natwe ntakigenda byashara ntibigenda bimeze kuntu. Ati aya ntuyarabe namaze kuyaharura icyo agiye gukora nayo kuja kurangura hanyuma ifaranga nari ndazikaje barayajana. Umugabo ati sinshaka menshi nta bibiri basi itariki yo cifu ntanzuye. Aravuga ati nukuri nakubwiye nta kigenda aya mafaranga nayo kurangura sinkoramo ibiharuro naheje kubikora. Aragenda duhurira mu nzira umugabo aje kumva hari igihe umusore w'umuntu muzima ntabwo ko ari kajya muri noro cyangwa muri siri ariko umurango ukibaza ngo ni mwijoro. Hanyuma rero umuntu twari kumubona yamagaza akoze ikibazo turabona amagara mu hari ibyo bita tiwambere atubwira iyo nkuru turababara. Uwo mugabo twari kumakora kuko kamuhasere kandi mwira kwizijana tutyo dutahe gusubira nana nayo imiryango byose hari mfise pako hebura ureke mugabo tureka tukubwire icyo kugeza kuri ura amaso ku bantu kuko nabakuma hanze amaso abantu umutima wawe uzotabagurika kandi muri bo ntabwo uzo gushonera bahebure baganduke ku bose ubareke hanyuma utuze amaso uyahaga Imana. Haleluya. Mugihe twagira umugenzi agahebo inshuti gahebo inshuti itazoguta no guhera ni Kristo wenyine. Haleluya. Uwo mugabo yunama mu muduga turamusengera aratura arakizwa uno munsi n'uvuga butumwa agenda ibihugu byose agenda kose. Reka ndababwire ibyo byavuze ngo tugumbira Yesu mukawumata mu mateka kuko abantu benshi bibwira ngo nizo nshuti zawe umwezi utaraguhemukira umaze mugabo hari umunsi uzoshika muri karingana mugomo ukabura imbere ukabura n'inyuma niwizera abantu bose abantu bakunde abantu bahezagire mugabo ntukabizere.
dufise abagore muri ino si n'ahana mu Cibitoke babari imitima yabo iri mu guturikira mu ngo babuze iyo baja ngo batebomoke kandi ababariye abaturubitsi n'abagabo babo mu kuja kubaresha bababwira we urakashukwe ko mu yandi mashukwe uri mayihani abatubyogeza hanze kugumuki uri mayihani uri shu zokubwira uku yashika indani akahindura isura ukamubona ukavuga uti uyu ni wa wundi cyangwa nawe uwo ni igisizi turabona umugabo cyangwa ataha umuhira barwaye ukajya mu rushete zitatu n'abagabo imana ishimishije zitatu imoroso z'inyaga 15 ukazijugunya mu nda wenyine ubise umugore n'abana wasigiyana babirengarenga gusa ejo mu gitondo wazandutse muhira wowe urwaye gute iterwa n'inyaga nyinshi abandi barwaye bashiterwa no kutarya uca ugangura umugabo umuryango utakubonye hejuru inyama 15 zokoza ubuzima bumari kugisha uko n'abagabo nanjye ni umugabo sibyo ibiti bitatu kimwe n'ikijyamo inyama zitanu sibyo baje none inyama 15 mu mushishito w'umuntu umwe gusa izo nyama ifu zitanga bisi zokoza umutsima ungana gutya umutsima nawo ungana mboza ku nyama 15 wogeye Imana tabaresha haleluya wana sifiwe kaona bakore na bonde wote agora vai no mese ala imana ni mora musu matweje kura musu umuntu papa kumundana umukristo kadani kuri banda bakristo barakobora kwese Imana ishimishije uriya mama yigishije nibyo hari abantu ngaha mu isengero nange uzareba mugabo ageze hanze ni uwabo akemerera tugeze mu gihe usanga umugore yigaramiye mu idiva ijya ndende ntiyavana hasi ngo turamutse oya ariko ari kwedera inzara hanyuma tidati karuhajya ahamagara umugabo ngo we napfa mwizire ibintu uri twiheza neza aramuhamagara umugabo umutima wararahutse hari abagabo batahijwe bapfiriye mu nzu ararahukanye ubwoba bw'ibishaza gusoho ubundi ubona ko abantu baje ngo babaze icyo bakora cyo kubaza Imana umugore yigaragiraho umugabo urebye rwose ibirahuri aja gufata isaje ajya gucuruza mu binoze ivana tunywa hanyuma dutanga gutera inkuru umugore niwe yavuga wenyine umugabo yagereje no ku mugore guteka ubu ni njyana bivuye nde bikwakije ntabwo inkuru turi kumwe ntego babo iyo vana ikaba itakize kivugoto ifoto mbere tuvaha haleluya nukuri kari abagabo byewe baza kw'Imana nubwo baba baragize intege itazokwemera kwa byo rudahera kubera nta kurwo uje mu kabiri Imana nterekanye izoteza tuwewe na kwitegereje
mukoresha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bituma abantu mutabaga imitima nuko mwagize ubwizigiro ku bantu mukabimariramo kandi atari Imana igomba gukoresha mu bugingo bwawe. Imana ishobora kudakoresha umurundi. Imana ishimwe cyane. Igakoresha umuntu muri Bangladesh cyangwa muri Congo. Haleluya. Mugabo gatabara. Mugabo cyo tugomba kuvuga ati isi ingene imeze abantu ingene bamerewe uno munsi ibyizigiro bike bafise nuko bahaza amasaba nuko bizigiye abahambaye nuko bizigiye ubumenyi bafise Imana barayisuzugura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta hantu kure kwagera Imana ikogukura, nta n'ahandi kure heza habaho Imana ikogushikana. Imana ishimwe cyane. Rero duhagaze hano turi ibyitegererezo by'abantu benshi abatuzi kera tutaravuga n'Imana yari baravuga ngo Imana iriho nimba ari na iriho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ndagomba mumenye iyi Mana uKristo mwami gumana nawe. Mugabo tumo wa mbere yabivuze mugumana nawe gute ko hari ibintu agendera biba mwana wosudira igiti cy'uma none bigakura wowe bagakuha ikonene y'amabageti yose ugaturira wofatana igiti n'icyuma bigafata wapi wofatana ibuye n'igiti bigafata bigasudira. Reka da Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ugomba kubatana na Yesu sana agito yarama kundeta kundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwishengero ry'Imana abantu baravina abandi bagakora ibyo bakora mugabo batari kumwe nawe kuko uburyari za Yesu ashimwe z'ubucingiro ndahiye ko mutajyana nta mashaka kubwira nta imufise nta nzego kubwira nta ntebe kubwira irimo none mwumva mwumatana nawe bigezemo mukiyifise. Amen. Haleluya. Musabe abantu tuma ukuboko mu mutima wawe akokore ubwo buhoma bwose bw'inzigo burimo akuguruze mu mutima niyamara kuzuza mu mpembe amaze kuzuza mu mpembe abone kubana nawe. Reka ndakubwire nta byago uri kuracamo abandi bataciye, nta cyishobora na kimwe woronka uba muri ushaka gukwiye ku Mana wapi. Yo wigeze kugomba ari ibiremezo bitanu biturumutse ahantu atabona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi byose igipimo cyane cya Satani baravuga ngo aratuka Imana y'imbere. Amagomba niyo gukura ku Mana uzoba mutari musanga muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yobu Satani yamutwaye ubutunzi bwiwe bwose n'Imana ikintu kibabaza abantu babara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nukuba wari wishoboye witunze utunze n'abawe ukisanga ufite ikintu na kimwe icyo gihe we uriyimura akawukwimura kuko abo mubana nta mugenzi n'uko ufise bavuga ati wowe va muri twebwe kuko idubikwiranye. Yagise niko bimeze. Uno munsi umukene atunze abatunzi barabamushize muri telefoni ye bacoceye ku mugenzi. Mugabo umukire akenye uwo munsi barabagufuse bagenzi batimanuka mu bari bakene hariya. Niko bimeze. Yobu yari umutunzi azwi mu karere kose ariko yirutumva asanga atakintu ariko afise ariko ahimbaza izina ry'Imana. Haleluya. Ababona avuye mu nda ya mama atagira nayo kubahambije iteka n'ubaba guhambije kujirwa n'iteka ariko umutima wo kumakuma. Yobu arabara kugeza aho abora akibona akaza kuruhuka n'imbeho ziba ziranuka akirirwa kuruhuka yiyagishusha yiyaganisha urujo mugabo umutima wiwe ugumakuma. Hagaze igihe asuzugurwa n'umugore kugeza aho umugore amubwira ati we upfa. Reka ndabwire hari umugabo yigeze kumvira ati umugore wanjye ni mwiza.
ati ibindi byose aragaragaza ati mu nama iyo yikoze mu kanwa iyo yikoze mu kanwa mama yawe atera abantu bacumbagira mu nzu maze mucyaro ati ijambo ryiwe iyo arire kubi rikubabaza gusumba kanseri mu maraso arakubwira ijambo ati uwo umurwara kanseri amaze ikakubwira umubiri wose kuko ijambo ryiwe riragoye rero umugore wayobora kwitegereza ati wewe uranuka n'abakozi urabanukira icyo turakeza nuko wopfa mugabo tukiri Imana yakwicira hari abagabo bagowe kubera bakenye kubera bakora abagore batihanganira ubukene ariko bake batanga ingeso mbi zo gusuzuguza abagabo babo kubera ubukene ariko ubukene nta muntu Imana yabusudiriye ko butazogwaho yoba itabishatse gusa Imana ishimwe cyane ariko mu by'ukuri hariho abagore basuzugura abagabo bakabatuka bakanabatesha agaciro aho bari hose kubera kimwe gusa babazi icyo bashaka barakibura akibaza yuko Imana idufashe Imana ishimwe cyane haleluya waraziviwe inshuti ziramuta bayifase barakomeze baramutuka Imana ishimwe cyane haleluya waraziviwe nta n'umwe yigeze amutahura mu marushwa yiwe mugabo Imana irabanza iramureka arateseka yoba aragorwa akarekera wewe bizi aba mu gipande waje kutariye uri kwamagana Imana ngo inyaruke yate muri karitsiye batarabimenye reka mubanza babimenye hanyuma ikiyago mu masoro yose bavuga iby'iwayo nibamara kumenyekana Imana niko yibwiriza abazoyishingira intara niyagutabara Imana ishimwe cyane haleluya icyo nkundira Imana yobu ntiyatakaje ibyizigiro yagumye yizigiye Imana kuzomutabara haleluya akomeza gusenga ayibutsa bantu b'Imana tube gukora imirimo myiza tuzokwibutsa Imana kwiyegora yobu yaribuka ati Imana urabyibuka yuko nari amaso y'impumyi narafashe Imana ishimwe cyane narabakuye ibimuga narabakuye abatumwa imfubyi zose zanyifataho haleluya abapfakazi bose bari bazi ibiganje aboro bararya ibanje bagahaga haleluya ngo sinigeze ndenganya umukene n'umwe amen ati congeye nawe ndagorokeye hari abantu uje imbere y'Imana ukabona icyo yibutsa nakira ariko tukiriho dukora imirimo myiza tuzokwibutsa Imana mu gihe cy'amagorwa yacu Imana ishimwe cyane haleluya waraziviwe Imana hageze igihe binanira kwiyumanganya kubera gutabaza kwayo n'amajambo ariko arayibwira iramanuka imuhoza amarira icecekesha abashinyaguzi Imana ishimwe cyane haleluya igusubiza ibyo yari yaratakaje byose Imana kuko akababaro kayo ngo ikimuzanira n'indishyi y'akababaro imuha ibyo yari yaratwaye icibwiza na kabiri n'abantu n'imyaka ikimwonga ry'ijana 50 y'ukuri ubuzima Imana ishimwe cyane hari umuntu babajije imyaka kugeza imyaka ivanze nk'uyu niwe nazingamye ati gusi Imana iramwibuka imugirira neza imusubiza ibyo yatakaje kuko kuyizigira no kwishingira intebe makuba yiwe ikimuha n'ikije kababa ikimwonga n'iyindi myaka y'ukuri y'ubuzima iravuga ati wewe nibamara guhaga iminsi ukayihaga uzoce witaye yobu ataha neza Imana ishimwe cyane abantu barakugaruka ko reka ndababwire ntukarire ngo abantu baraguhevye abantu ntibakuraba Imana ishimwe cyane haleluya hari ikizobaza ahantu hakirose
Imana ishimwe cyane. Imana zeberu. Hari kizo bazana kitarakuza. Imana ishimwe. Usurawe umuhereza tuzo umuryango wawe bega gasabura. Kandi mukuru sikimuka. Ubwenge arabufise. Ntabwo ari ndabize mugabo kariga gukora. Sibyo? Mugabo yobo baba ni bamushinyagurira rwose. Umunsi amafaranga asize kuboneka. Inzara zikagwira. Imivugo ikagwira. Imyaka yo kubahipa amagara akagaruka. Ngo bose baragarutse kandi baje bazanye iki? Bamugemuriye. Hari umuntu amugemurira mu gihe kitari cyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubera kugemurira mu buhaze ukagemura umuntu stoke yaba yuzuye. Haleluya. Wani nimwe mu gihe indaga taramugongo ubimuzanye mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Waraziviwe. Yobu Imana imugirira neza kubera yitwaye neza. Nigeze kura ku mutima yakuye yibatanije nayo mu makuba yiwe yose. Imana ishimwe cyane. Ndarangije. Ni Yesu wenyine. Yazahabu ukabarushe. N'abaremere. Abatarushe mwicara. Nasubiramo. Abatarushe kandi bataremere. Yicara. Mugabo baremere muhaguruke. N'abarushe muhaguruke. Pasa. Ndahari. Turasenga Imana. Mugabo Isiraheli mu bimenyi bisirarusha. Ndabona wowe usherera kandi uremerewe barakiriza z'umukeza ukaba umufise muri we bapfa kandi nyamatamuzi. Abantu ndakurahi abantu batagize umwete wo gukizwa. Abatisha ibiziriko ntibagwiza akazi. Ukabiyegura abazima benshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abatsiba ibiziriko baje ku kazi. Kiretse gusa umuntu aremerera akavuga ati ndagiye kwa Yesu. Dusenge turangize. Muto karuka rero. Avuze Yesu itatu. Gusenga, uhanura no guhereza. Se ko yavuze. Ibyo bintu bitatu twese turabikeneye. Uyu mutama uraje imyaka afise yavuze ko yamenye Imana yagiye afise imyaka 18. Muzi na rero. Uyu Kristo. Mirongo 18. Amaranye imyaka 30 na Yesu ariko. Kandi byamugoye byaramugoye. Ahandi byababaje ntiyabibuze. Sibyo? Mugabe byizigiro byiriwe. Yabikomeje ku Mana. Nicyo gituma umuntu ashaje avuga ati uko biri kose nakukurutse nga mu bindi ariko sinakukurutse gukorera Imana. Ati mpaka ntemu za nyuma niho bwonyine nzoba mvuze ati ndavuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twambare inkomezi bantu b'Imana. Tuje gusambana wiyemura iteka ryose mu gupfakaye. Hana yapfakaye amaze imyaka 2 amarira n'umwana. Acamara iyindi 80. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ari mu isengero atiyanduje. Nta kwitwaza ufise byo kuvuga ngo ugiye gukora ibyaha. Nuko Imana yatevye mu gutabara. N'abandi yaratevye mugaraje. Usengero. Sengero ishengero Imana yambere inkomezi kuko irarusha. Turarusha. Isira tubangamiye. Bega ndababaza. Ikindi kintu mbere yuko asabye. Yaba ukora bakino kibaranywe. Imana ishimwe. Igihe twebwe tujya kwihana Imana jambo n'Imana n'ikuzo gakora ku mutima. Bagenda badutabira turiko turanyira. Wanze n'ibisoro byakoze. Wahoye. Mugafata munsi abantu bajya kwihana bagaje bifata agaserefu. Ndabakiriye. Namajambere ko gakiza cyane. Reka nagusabe uhumirize. Mukaramaso.
ibikubabaje widuze bive mu mutima y'umutima widuze hejuru bisuke bive satani ariko guhenda kristo agushiremo ibyizigiro imana baheza Imana ibasha byose turagushima cyane yuko warungitse aba bantu kuza kutubwira icyo warungikanye kandi n'ukuri twahezagiye mugabo muri twebwe rishegera rirarushe hari ibiruhije biriremereye turakwinginze birego turakwinginze umwemu wawe arusheho kudufasha dati ingo zimerewe nabi zari zimerewe nabi uyu munsi tumerewe neza dati abana batubaha ababyeyi umunsi babubaye abagore batubaha abagabo uyu munsi babubaye kuko uno munsi abagabo batakunda abagore babo kuko uno munsi babubaye kandi byirukiro umugabo wese afite umukenyezi akibona yuko badakwiranye yarakwiranye n'urya turamusabye byirukiro ngo yihane bose umukenyezi afise umushinga ntahe abona yuko batari bakwiranye yarakwiranye n'urya yihane kuko ibyo tazobyigirana mukuru nyina afite abagabo babiri afite abakenyezi babiri ariho afite bane kandi bazoshobora guca mu ryane ngo bitunganye nabo bagore bane n'iki data ari abanyeshuri bakiri igishyikiri data n'umunsi w'amahoro hariho abakora ibyaha ibi n'ibi data turasaba uburundi bwacu ngo burusheho kuba igihugu tuba Imana nyine kuko hari byo birirwa baratuhambarira bati 85 abakristo ni kuke hari ubwicanyi hari ubusambanyi hari kwambara nabi hari ibitameze neza hari utubaha data ibyo byose biranduye nishenge mu by'ibyo ndetse amahoro n'imigisha ubaye n'umuga wacu amen.